parlok mentakas ngi bangin shet ya kan ngado osiar kabat snap core an penan kam ya ngado osiar kumba shikilo katan te nalor kata an penan kam pade kini kijikta jing biar jongi uni udayu dhania masla lani dhania powder uni udayu jira powder uni udayu garam masala powder uni udayu sting baladak terlihat ginger paste uni garlic paste lani urunsun baladak terlihat hangni ngan pendan kamru ya uni powder badai usnak kor coconut powder nangta ngan penan kamru ya uni sembai terso dan usin terso bangiong mustard seeds nangta ngan penan kamru ya uni usla kari kiong kari leaf lani kari patah nakakasi ngamtip yung kumno lara fitip kateng so hayat ho nalor kata ngan sapungan kami ya kadoy kumba siteng pila kadoy ngan sapungan kamru ya kani gadot kadai gadot jong usnep ko coconut milk kumba shipila dunaye nalor kata an penan kam yau piat kumba shipila shiteng piat ubala dekot 1.5 cup chopped onion nalor kata in penan kam roi ko ompanyang bat ya kamlo shenrai kumang jipenan kam andangala shet tong yasda ti hadin katu kabaning kong idiban marinate shwa ya kanika do da kabathe ya kanika doi kumba alaong epi mene siteng pilai kadoi kadi bangong kabajo sawa kot bat kamalu ai tang khandiat a pinch or 2-3 pinch of salt in i shwaya ka kumba shipho kasan minili kat banginang persyang pedeban penkre di muslim muslajur di menta ko umpanyang kalak khluit ngalak pendat ya kading pep shwa musla kari bat an ipad yang niu shin kurso kumba shisha matcha dan ngan king ini kumba shimena de ini ngan sathet no biat ini king shwa yo nakabanta ada yung kamsaw hindi kadit upiat ula ang rofik na takni di minsa het na spray yung takni biya juni sishamay using ginger paste sishamay urusan sishamay juna dhania powder sishamay jira powder sishamay
langsung dry. Saking siya. Kaning kampanhian na tadi. Incing hidungnya inflek lang. Ada ni nak inflek lang minta shed yang ini nak bentar satu kali minit. Sudah kening kemudian antangin sa akan isya di musnah. Mentah din si minit tang okay, mentah sebentar alas mai ini naking umpan ng shed yang setemba 1 minit o ibahaw yan. Okay, mentah din mga shed kumba 10 minit Kani ka gravy lani ka sbo kalalong tap no se ka do. Bentangan ice dan ini coconut powder hani ay kumba ar syambat bat yuni garam masala kumba shisha mai dunai okay ini kado lek lang iki kumni bat sa shed biang no. Okay, minta asin dan kemelo kilapan ay ketum kejing mat nanti ada kemudian king kemudian lagi king min shed na kabenta 1,000 minit min sapit kalong kuno adi nang to min sanang shed yan hindi siya makati na kabenta mga 1,000 minit menta hadin ko basan na di kado jing kalong kuno kading aklam panhe nga shuai medium flame di bat ka gravy kalaya khlat avocado ya ni ka por ngan ice sa kitu ingredient berasa mene khlat nang pi uni di kaju nani budam ba ngaladep dum kunto ngan ayu ni hami bat kenika coconut milk lani ka dot snap ko okay in aptang si katukan ni minute in sapet kumo kalong yaka ding min bu haka medium flame. Okay, to mentang ini pet. Oh, kalau ibang ha kadua. Bakala i ka nakam ay umsyo ang pet ka gravy kalong ito. Sila ka ng shed shoe na kapantawan pampangat ya ka do. Hindi nga tinga kwa at kamong subo, kamong shed kangat dengan i ini. Di sa kaway
Naklama ay so mungkin lada pikla kuat bambam so mungkin pila pangahi so mungkin. So I can get to slad hani ya. Được mọi cái đính khúc lấy sa persang siya so hawat glad and subscribe di ka channel jangan dan share di kiparlok jompi.